نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi waktu ini insyaAllah ta'ala miabot na isap kita niyo pa waktu na neto palsukuan sin pengajian neto dahin ha mga daraugan sin hambuok bariman dahin ha surga sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw ka na insyaallah. Menjadi waktu ini insyaallah pengajian na to tungod pa amin pagianon husnul khuluq sa rew-reyaw pangaddatan inibiyay ta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha mga hadis buok riwayat daing kan Abi Darda qal سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. Biayta dun ini hadis riwayat dengan Abi Darda diungog kulong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda wayroon lang niya uno-uno hibutang pataas sin timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala makaliw in bugat niya ring sin pangaddatan sa rayaw-rayaw. Sarta lang niya in nagdarasin pangaddatan sa rayaw-rayaw makawa niya intimbangan sin puasa iban sin sambahayang inlago sin pahala makawa naman jari ini katantan uno baha impagyanon dihay ni husnul khuluq sa rew-rew pangaddatan amo baha in pangaddatan amoy in diara atawa narasing kita ring ha pakandangan ni inata maripadunya ini amo na impia pakaita sabab mataod magkabtangan pagkarungan ta di salong niya kaingatan ni makasudsul ka misan pa yung kaaunan guru bang mareyaw rin adat mo na ini ikaw makasudda ka sulka na yung mga yadto katan kalo-kalo bang kita nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ang pagkasakupan tayo, magbibis sa rabihator, minsan magsambayang. Magpareho hadya sin addat. Naroon na inibiyata kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inagi niya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Bunal tuod lang sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ako sin Allah Ta'ala magsampurna sin sarayo-reyo pangaddatan. Manjari uno yung sarayo-reyo pangaddatan pag yanundun na ini. In mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha waktu simo din pag-iman palom sin daghal nila di mamarahi kanila amoyin longta kiyarungukan nila hadya roon hapaglingkuran sumakawa
misan pa sila nakarurungog na roon hayaon bang aon karungukan nila duga ing aon panghati ha bistahan nila sin panghati nila lo paragbos kulang pa masi sila nangangasubo sampay in sila mag-asubo subuhya antara nila sibuk-sibuk sila sa habat. Naman jari dahing ha mga bihad to in kahalan sampay in Aisha radhiyallahu ta'ala anha naasubo nila. In pangasubo roon kan Aisha radhiyallahu ta'ala anha biya diin impangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagka siya iyasubo, inagi sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, khuluquhu al-Quran. Khuluquhu al-Quran. Khuluquhu al-Quran. In pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin Quran. Na nagkugdan iban simbiyita niya, in ako riyaak sin Allahu subhanahu wa ta'ala magsampurna sin pangaddatan sa rew-rew. In sa rew-rew pangaddatan naman ng Quran. Naimana niya roon haon, in katan sin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibu da amin siya, isa-isa niya, iwan na sin family niya, yaon katan, miya matuk paamuin Quran mahamulya. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam wayron tiapok dahing ha mga kahalan sin kabuhi niya, iban na sin family niya, ukab pakatan umat. Sabab in siya uswatun hasana, in siya sisinguran sin katantan. Karena bangaon simingod ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin katan kakahinang doon niya masampur na impag-ianon ka Islam. Ang pawayroon makasutsi singgin hawasin hambuk ipon buat malaingkan amurain agama Islam. Ay maana niya masut siya rin hakatan pardusan, day ngatan kalaungan, day ngakatan amuin kakahinang wala kimugdan. Si mato pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon haon makawa niya, doon ha agama Islam. Hati niya, impagyanon ka Islam, amuin nagmalilla kau sin sampurna pagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus kau imiyan, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa inaagaran mo uno-uno pakaradyaan tungod papag-agama buat malengkan amo na indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababin siya diak. Na pagka siya diak, di siya yan magpaliusin uno-uno pakaradyaan ha kakahinang piyang daakan sin Allah ta'ala buat malengkan doon hadya haamuin piyang daakan kaniya. Di siya magpalari, di siya isab dumagdag. Iban amod din piyang hindu kato taniw katantan. Labi-labi na hawak to in Quran na jukup na, di na kita manjari dumagdag iban sin kumulang kaniya. Na abihan, na manjari in pakaradyaan sin pagyanon ka Islam, bangkaw Muslim na, bangkaw mu'min na yang panakaw sin Allah Ta'ala tukasun. Sababing kabuhi sin Muslim, subay siya lumabay ring ha, tutukasan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena ujion kau sin Tuhan Rabbul Alamin, kita on bang matan in daawa mo, way pagtuhanan mo kaing malengkan in Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bihan yan. Nahati na tukasud kau. Hangkan na ini, dahing ha mga hikmat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amun pagpapanjari ha iblis. Amun ay manasaw. Bihan. Sabab inyaon katan, piag bisaran nila, iwan sin iblis, intungod paparkala, sin pagsasaw ha, ini tumayma sin, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin long sin iblis, paggamudihil na kakuin, pangumulan, dito man ako, at inabin sa nauna kay napusan sin waktu, nalingkuran ko yan sila, katantan. In maun kay mo, mag-agama sin agama mo, lingkuran ko sila ringunan nila, taykuran nila, patuo palawan nila. Sarta oiron long niya, makapuklas din kanilan, buat malengkan amurain, aun ka ikhlas harap mo kay mo. Amurain pagyanon mukhlasin, amin nagdarasin ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana niyan, nagdarasin ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, yung katansin ang malibadat nila, iaagso nila muna pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta ingkatan kakahinang nila, in iaagad nila amunain,
pamando sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala mo ning pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan in subay maurol sin kita niyo bang kita niyo mabaya dasin ini maka dawhat sin ini salaggo-laggo laung ta amin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabunal ipagyanon doon haon long niya na wayroon na makaliubo gat ibutang hatimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga ini titimbangon ha waktu sin kahinapusan sin adlaw long ta amo na in sarayaw-rayaw pangaddatan. Hati ni malaggo sabab katimbangad niya in bugat sin puasa iban sin sambayang. Malaggo. Nampay niya bukon siya long ta inyon diaramo yaon. Sa sumagawa aon piligro kato hanganin kita Muslim sabab sabay kita lumabay ha tutukasan. Suray nga mga tutukasan, yari ha ginawawaran na to. Tukasun kita, hakatan sin udyot pamaranantay ni, tukasun kita sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Manjari, in katantan pakaradyaan, aun siya katan, laungta, ini, naglalawan-lawan. Biada sim paglawan sin dumi ibang adlaw, biada sim paglawan sim mahagot ibang mapaso, biada sim paggini tao ibang paghunas, biada sin dumi ibang adlaw, inyan katantan, aun hadya timbangan niya. Aun pagpinda-pinda sin kahalan sin kita, biada sim pagnapasta palawang pagwayan, katantan. Lamod yan dahil mga ini tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang uno'y mapangannal, tas in mga pakaradyaan yan, katantan, yari dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya na naman ta, dahil waktu pa waktu, dahil mga ni'mat sin Tuhan Rabbul Alamin, bang in yan katan, mahinang na to pag-ibadat tatawadi. Mahinang na to, amin hikahukot sin, pamarat siya pa Allah ta'ala, tawadi. Bihan yan. Na, pagka inilong taon doon timbangan, in kata, biada sin timbangan sin mangi iban marayaw. Yari kato. Hati niya in kita hangan pagkamano siya, bukon kita ini amin nalunlun long sin bahasa, hambuk da indihil kato, dayaw sadya. Atawa indihil hambuk bihangi sadya. Aun ngi sin mano siya, aun dayaw niya. Bihan. Sabab biada sin pag, ini biutang sin Allah ta'ala sin kadaran sin tiap-tiap manusia, siyusulat ka niya, insulga niya, siyusulat niya sa binarka niya. Naraing hamin tutukasan niya ito, ikaw yung magbatok, bangon yung kabayaan mo, batukon, sulga ka, tawanar ka. Hangkan na kita mag-ibadat. Nabilin pag-ibadat ta. Hisiyuin, tukbalan ta sin ibadat ta. Subay, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't siya yung tag-agama? Iban siya rin tumutungbas. Siya rin nagbabaya sing katantan. Hati niya, inyan, di iyan kita makaiyan pa Allah Ta'ala, biya sinhimumungan si mga nagkukupur, lalong niya na, ikaw rasa ni magbaya, tiod mo yan, wala ako. Liyang mo sin pagmaasiyat ko. Biya. Sabab na in kitari, hadun niya ini, tanda sing kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya pagpi, kita sing kabayaan ta. Makajari kita magmaasiyat, makajari kita magibadat. Hayang muhaddal ka, baya mo. Kaso magawa, magbinging katan, sing gugo sin hinangta, maun pa amin. Nahinangta, bangunin na hinangta. Dito kita bistahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagkabihad to awning pagtukas, inyad to katan, suway na to hatihon. In katan, kabayaan sin Allah ta'ala marayaw. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in katan maghinang marayaw, kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. In Allah subhanahu wa ta'ala ini longta makuyag atawa maulong ha mga tao maghinang marayaw. Amon ting kabayaan niya. Nasa aun da isa maghinang mangi. Bihan niya. Naman jari aun da ha mga basahon tarendi hay ni hadis mahaba kumawa adya kita rin ha mga bahagian niya, riwayat dan ka Muadz bin Jabal,
baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudih wa dhurwati sanami. Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhurwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bi malaki dhalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi qala kuffa alayka hadha. Amo nimbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad. Uno lang nyari kakao mabaya baitaan ko ba unuin ini magdarungan singkatan pakarajaan. Iban lang niya sinhag niya. Iban lang niya sin puntukan singkatan mataas. Ubus baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung niya in magdarungan singkatan pakarajaan sinambuk Muslim amunin ka Islam. Amunain ka Islam. Al-Islam. Inhag sin ka Islam amunin sambahayang. Nabangkaw lang mo Muslim, di ka magsambahayang, wayron hag niya, lubuin ka Islam mo. Di tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lubo siya, wayron hag. Biada simbay. Nagpatindog ka wayway minsan hag niya na lubusad to, wayron kuan ni. Bihan. Na, damikyan, laong niya, wadurwatu sanamihi al-jihad. In puntukan singkatan mataas sa muna yung pag-jihad fisabilillah. Amad tuin, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-uusam pa siya imiyan, laong niya, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli. Unuri kaulong niya, mabaitaan ko, hisi maka ini, bang biya kato, maka uno ini, maka urol singkatan nasabot ito katantan. At niya, kapag milikan siya sinuno, sinambok biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulto bala ya Rasulullah. Inagi niya na hulong niya, mabaya to dako. Paakada bilisani. Iulinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indila niya. Ang pasya iyan, kuffa alayka hada. Pu along niya indila mo yan. Na indila amo na iniin daing ha mga long taanggaw ta pamaranan si manusia nakalando ing kapiligruhan. Piligro ring hakatan piligro. Sabab muna mo naroon hay ni indila di mo lang niya kaunuhan. Di mo siya makatampanan. Maunit mo siya tampanan. Iban sin mata. Ingkataan sin kakitaan sin mata, sumud maripadjantong. Ingkataan ini kakitaan sin mata yaon, hibis sarasin dila. Lumabad din dila. Biya. Hangkan na siya amunain longta sa laggo-laggo biya mga makabuka doonhan, amo na lang niya in dila. Sambatan da sinambok tabi' si Hasanul Basri, al-lisanu amirul badan. Indila lang niya amoy in amir, bang biya kato, hati niya nakura sinbaran katan. Indila. Hati niya amoy duma sinbaran. Nasarta doon hayaon, hadlaw akhirat, in bang mo akaron indila mo, ikaw yung magad, di mo siya pupuun, indila mo yan. Amo, anin tumuntot kay mo, muna sumaksi singkatan, hinang mo rin hadlaw, akhirat. But beda sin Allah subhanahu wa ta'ala, alam sin Quran, Suratun Nur, ayat 204, Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum, wa aydihim, wa arjuluhum, bima kanu ya'malun. Biyayta doon ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw rumatong, bang maon nin adlaw kiyamat, maon na yung pagbista na lang niya sumaksi kaniyo indila niyo, iban si mga 5 niyo, iban sin si kiniyo. Insiyabot doon ni ang gawta 2. Sa sumakaw haro kaing, dahil nga mga biyayta kato, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun doonhan, 7 ang gawta, amoy in, laungta, subay ta ini katantan matilo sa kajagahan. Sabab da hindi hay ini impuunan singkatan masyir.
Nabangin ibadat ta kalamuran sin maksiatan to hadjarunan kumangi na inamal ta. Sabab may tadi kumangi na bangkaw naghihinang simpyang daakan, naghihinang day sab ko simpyang langan, na inyad to katantan, kanganang kita pasik. Pasik ingan niya si mga tauhid to. Na ay mga nakura sin pasik, amo na mga munafik. Amoy nagpalalahil sin, ini ibadat nilawihan, bang mag-ibadat, suway hadya mataod-tao. Suway hadya kikita sin kaibanan. Ampa sila magtuyo, mag-ibadat. Narang isa-isa nila na, biyabay tadunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sambahayang amoy in di langta doon han magkahinang si mga munafik, amo na dua waktu. Dua waktu. Kalisuan nila pag tibawon. Waktu asar, iwan sin waktu subuh. Lihat. Namo yan. Na inyaon katantan lang ta, biyabay ta kato sin in ini deng ha mga sabugat-bugat amoy in tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na hambok waktu doon hayaon in Umar ibn al-Khattab naka kita niya in Abu Bakar as-Siddiq hambok waktu bihan pagsuod niya madtukan Abu Bakar as-Siddiq, kita niya, laong sin ini Umar ibn al-Khattab, nag-uuli ni Abu Bakar as-Siddiq sindila niya. Inagi sin Umar ibn al-Khattab, ghafarallahu lak. Laong nibiya ka to, may ta na kaw yan. Yan pun kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong hi Abu Bakar as-Siddiq, hada auradani al-muwarid. Indila ko inilong niya bihan. Mataod na kaya sulat ka ko pasalan niya ini. Hating magsiyod niya, mataod niya nahinang kudusa pasal sindila ko ini. Bihan. Amod to hangkan niya iulinan bihan. Sabab na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyang hiningod niya, sabi iulinan niya indila bihan kan Muaz ibn Jabal. Subay mo mapupu yaw. Nabukon yung maksud niya, subay mo iulinan na dyan dila. Mo sa maksud do naon, subay mo ini sarayaw raw hinangon mulong niya amoy in nagduruhong kaw batbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini marayaw in nagduruhong ding sin nagbibisara marayaw sabi nagbibisara ding sin nagduruhong namita adto marayaw in nagduruhong ding sin nagbibisara bang impagbisarahan ka na hikapagmasyat pa Allah Ta'ala marayaw nagduruhong. Sa amaroy sabihin nagbibisara, bang impagbisarahan parkala, hikaamusin pag-ibadat pa Allah Ta'ala, hikaamusin amal pa Tuhan Rabbul Alamin, maroy sabihin nagbibisara. Biya na kita niyo bihaon. Sababing maksud ta magpaamusin hinang ta. So labi maroy nagbibisara, ding sin naguhundong isab. Angkan na sambil, dia kita sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Pangasubok kamu mga tao makaingat, bang niuri kaingatan. Diak kita sambil. At ini maroon nagbibisara bang imaksud ta mag-ingat, magpaamosing katanang malta. Bihad to namin, subay, batok kunsing kita bihan. Na doon haon, hambok riwayat, dang kan Ibnu Buraidah, long niya, Ra'aytu ibn Abbas akhada bilisani. Kita ko long ni Ibnu Abbas nag-ulin sa sindila niya bihan. Pagiyan ko long niya, wayhat. Laong sin ini Ibnu Abbas bihan nagbibisara siya India niya nagbisara indila niya mangbiya kato kul khairan tagnam waskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Laong sin Ibnu Abbas ini bangkaw long niya mamisarahan suweh sa jamarayaw long ni hadila niya marayaw pa kalong niya nagduruhong bangkaw nagduruhong masalamat na kaw bihan na malaingkan long niya ingata bangkaw long niya hati niya di mo hiruhong yad to ing masimasi kaw magbibisara na magsusun ko susungon
At ini ko, no waktu bang maon na adlaw kiyamat, magsusunin mano siya. Bihad to yan, mga katotay manguran. Na, doon hayaon, laong hi Ibnu Buraidah, ya Ibn Abbas, 5 takuluh hada. May takalong ni nagbisara bihad to. Na laong sin Ibnu Abbas, innahu balagani annal insan rahu qala laysa ala shay'in min jasadihi ashaddu ghaydan yawmal qiyamah minhu ala lisani illa qala bihi khaira. Haadlaw kiyamat long niya, long hi Ibnu Abbas. Ang kanako nagbisara, dahil ako nagbisara hindi lako, sabab, haadlaw akhirat, wayroon hambuok dayng haamuin ini, udyot pamaranantay ni, nakalando indugal niya kato, dahing sindila. At na magdugal indila. Doon. May ta siya piyakay madto pa amoy ingkwan. Sabab, dila yaw mo kunin sa mamisaran ni sa isa, aun yung panghati sing jasad mo. Yaon kay may panganal katan, ikaw yung nagpapisara yaon. Bihan yan. Na siya yaonin, tumuntot pa, tagda po kaniya, hadlaw akhirat, amon indila. Bihan yan. Amoy nin kapilgruhan da kula. Na insarayaw-rayaw, indila, pa kayon tamad to pa amuyin, mahinang ta, madauhat tayong pagyanon, husnul khuluk, sarayaw-rayaw pangaddatan. Amuatin usalunta. Na matao din mausal mo roon haon, pangaddatan. Magbasa Quran, amo na yung sarayaw-rayaw. Magdua, magjikir, mausal mo indila mo katantan, harap pa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, daing sin pa kayon mo, paamuin, hika, lupasin, amal ibadat mo bihan. Sabab doon hayaon long niya, amuin, ini, dila ini, bihan, na hangkan na subay mapupo bihan, sabab siya magdarungan singkatan maksiat nakula. Dahing ha mga maksiat mahinang niya, amo na yung pagsirik. Dahing ha mga maksiat mahinang niya, amuin magbisara kaulong niya, sin amuin bisara, tungod patuhan sin wayrong panghati mo. Matod man yan, magbibisara pasal pagtuhan, sin wayroon siya misan nakahati. Biha. Mataod naghinang, sin pag-ianon pag-ibadat, sa wala doon haonin, uno, amuin, ini, panghindo dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na sa laggo-laggo, sa rayaw-rayaw, pangaddatan muna-muna. Bangkaw mag-addat, muna-muna pag-addatan mo, amin nagpapanjari kay mo. Amin yung pag-adab ma-Allah. Pag-addat patuhan Rabbul Alamin. Uno yung pag-addat patuhan Rabbul Alamin. Na suway mo hitukbal, kapatot niya. Uno yung kapatot sin Allah ta'ala rikato. Amon magtag-ipon kita harap ka niya. Mag-ibadat harap ka niya. Nabang kita humarap ka niya mag-ibadat, magtag-ipon ka niya, hitukbal niya, sabing kapatot ta rin dito ka niya, dahil dito ka niya marikato. Uno yung kapatot ta rin dito ka niya, pasurun kita palang suruka. Bihan yan. Nasubay mo na muna yung pag-addatan ta Allah subhanahu wa ta'ala. Misan na pag-addatan mo yung mano si alam dunya ni katan, mangway pag-addat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, ay, nalupas na. Inamal mo. Mayroon na. Kasungan ni. Naimbano si Mano siya, mayroon nag-addat pa Allah Ta'ala. Hawak to ini. Amin maghinang sin pag-ibadat, wala sin Allah Ta'ala piyang Hindu. Wala sin Allah Ta'ala piyang daak. Ipapahinang. Maggasto mo kung pilang sakad alta. Inalta yun, alta sin Allah Ta'ala. Yung piyang gasto nila yun. Pati rejeki dek natan Rabbul Alamin. Yan. Nakita ko yan. Nah, may tayong mga manusia. So, sila magdawa, katantan, inyaon katan hinang marayaw, hikarayaw. Damik yan. Nagdawa sila, malasaha, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawain hinang nila, tungod paraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, buko namin biya simpiang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Ipapahinang kanila. Nabiyan. Naim mga yan katantan, magsusun sila hadlaw, kana-kana, sabab mo na muna, asubuhon sila, ang may ta sila naghinanghayaon. Nalong niya panghulmat na mo ha, daak mo.
Na may ta, naraakta ka mulong sin Allah Ta'ala. Kanay sa rew pa nga subo nila habaran nila bihan. How no ko makawaakbang mo hinangunin ini harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam in pahala ni bihinin taon. Uy, saan ni kabayta nila? Na, amo yan in makabuga. Na, hikaruan niya sa rayaw-rayaw pangaddatan, amoy in urulon mo yung katan kakahinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't doon na hanin sa rayaw-rayaw pangaddatan, inpuunan niya rin ha Quran, amo na yung pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kudukuhu al-Quran. Urulon yung kakahinang niya. Sarta, inyaon, amin Quran mahamulya, bukon mo amin bunsakon biha, nibin na sadya. Daran mo siya, iukab. Daran mo siya biyabasa. Sabab in kataan siya butay ni kataan, impagtukbal sing kapatot sin Allah Ta'ala ibadat. In pag-urol hakatan kakahinang sindaak sin Allah Ta'ala ibadat. In pagbasa sing Quran ibadat. In panghurmat ha mga nagjajaga kato dengan mga malaikat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadat. Bistahon katan, ininday ha mga sarew-rew pangaddatan. Pag iyanon doon na, bang mumausalin dila murunhan katantan, harap moon pa mga yan? Inyan katantan, madawhat mo na in sa lagu-lagu karayawan deng hatuan Rabbul Alamin, amo na yung biyay taed to, sa bugat-bugat, hatimbangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo na yung pag-iyanon husnul khuluq, sarew-rew pangaddatan. Sabab na yung pangaddatan matan-matan tuod, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in Quran, tibusan sing Quran dahil ha panagnaan sa pagpakainapusan. Yaon sabab na hinang niya naon addat katan. Bihan, ba't yaon yung katan hukuman na lawm? Sampay palawm sin bay. Sampay bang kau manibaw kabay-bayan bihan sin tao. Bang kau madto, nalaw niya bang kamo madto pabay sin tao, ayaw kamo sumuod magtuoy. Sa salam na kamo. Pasalli mo ala ahliha. Bang aun doon halawm sin ini bayan tao, sumalam kamo. Bang wayroon, nayo kamo sumud. Bihin kamo, uy kamo pabay niyo. Kita mo yan. Sa reyo-reyo pangaddatan niya, pang hindo sin Quran. Bukong kau manood bay sin tao bihan sin, di kau misan sumalam. Aun waktu bihan, pag palawm bihan, suway na, naglilingkod na ka mga sopa bihan. Ubos ang pamakakuha in tawring halom simbayan, pa ko sumalam. Assalamualaikum. Sa ito na ko naglilingkod ako. Di. Suway ikaw riha kuha. Sarta bang kaulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam madto patungod lawang, ayaw ko umalup palawm sin lawang. Suway ko nagtataykod. Palawang. Bukong ko'y maalup umatod, nakakitaan mo nintaw halom simbay mo na muna. Di, sa babing tao halom simbay, aon doon rahasya nila, di man jari kitaon sin tawro kain. Kita may lingkat sinamin kuan. Iyad to pangaddatan sa rayaw-rayaw. Amwad to inday ha mga piyaghindo kato sin akam. Amo na yung Quran mahamulya rin. Sabab in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpatarang hadya, nagpaluhaya supaya na to kaingatan in kamaksuran sin katahan halom sin Quran. Ban aun waktu in mga ayat bihan amoy in laungta siyabot hadjay aunin kuan hipapahinang sa in katan sin amin paghinang kaniya wala biyayta. Biasin parban sin Allah Ta'ala akimis salat tindukan niyo sa bahayang. Nabi ading katindong mo sin mo pakaingatan misan. Naunan hinang sin ini daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inagi niya sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamo, biasing kita niyo kako pag sambahayang ko. Amo nindaak, inamayta. Ba't hinduan siya sin Allah Ta'ala biya din pag sambahayang? Kita mo yan? Na pangaddatan sa sambahayang ini rakula. Sa rew-rew pangaddatan yung pag sambahayang ini. Katansin ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin piatar rang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunanin pangaddatan sa rew-rew. Sabab, in pangaddatan yan, Allahu Ta'ala in naghinang sinaturan. Allahu Ta'ala in nagbutang sin waktu. Allahu Ta'ala in
kugdan singkatan hinang dahing hakabtangan sambil pakaulpiil dunaon Allahu Ta'ala katani nagbutang kaniya naghantang katan wayron nakalamod misanin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaya lamuran niya dyan nagpasampay bihan sababin siya daak nabihan yan in suway bato kun sinhambok-hambok deng kato taniyo kad nabi na sinagi in katantan uno-uno aun hadjalawan niya hangan in kita muslim hangan in kita ini mukmin subay kita lumabay ring hatutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw ka maniguro roon hadya hinang ubihan lang mo matanam na ako habiya ini but inya tutiyama sin Allah subhanahu wa ta'ala di bang mulamuran indaakan sin Allah ta'ala sing kabayaan mo sing katanaman mo nasubaysan ikaw yung maghinang sin sulka mo asal magpakaon na ka asal sulka mo bang ka maabot mapatay biha sana rin ko kaingatan mga hunoy butang yung sulka ta sinuay kabutangan do kaing Allah Ta'ala yung nagbabaya sing kata na kada sambil iyan kita sintuhan Rabbul Alamin wayra pa ko yan niuro kaing harap da marikako papirru ilallah pakoy na kamo patuan Rabbul Alamin hati niya bing na kamo pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala bat yan doonhan katan taning karayawan yan doonhan ning katan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala nabihan in subay amuin ini batukon sing kita niyo mga katawte manghuran ha kama Islam humarap kita niyo paaka masin Allah ta'ala bat amuyan in pag-iyanon husnul khuluq amuan in pag-iyanon sa rayaw-rayaw pangaddatan amuyan in pag-iyanon lang ta amuin sa bugat-bugat at timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyan na magsukur muna pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta mga amin nini lang ta simusugpat haun-haun na kamo binaywayan na kabutang na salam doa kan yung katantan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh الله أكبر الله أكبر الله